evo kako vidite, nalazimo se na Krčkom muralu. Ovdje su samci, mislim, snimatelj će pokazati, molim vas ovdje samce, mehe barbe, jel? Evo vidite, mehe barbe samci, voda je jako bistra, nije sjera, jel? Mislim da ćemo se danas lijepo zabavljati mi ovdje u Blehe. Mislim, kako vidite, i ptice su ovdje s nama, priroda je izvanredna, ambijent je izvanred. Mogu nešto da vas pitam na engleskom? Ma daj, bolam, opet mi neko dosadio, šta se ovo Izvite, gospodine. Opet nešto, ljudi. Samo da vas nešto pitam na engleskom. Vidi, Bogani, pa opet, otkud vi? Pa, gospodine, sjeo sam na autobus i došli smo do nekakvih velikih voda, ljeskove vode. Ja ne znam gdje je to. Sad kako problem? I autobus kaže da moramo da izađemo. U redu? Mi smo morali izaći, autobus nije znao da pliva i morali smo nas tam dalje plivaju. Autobus da pliva? Autobus, a molim vas koji zna da pliva. Odakle? Od Trna, od stanice Lenera? Lenerove stanice, jel? Lenerove, tu je autobus koji pliva od Lenerove stanice za Dermin. Bože dragi. Jel ima negdje tu? Pa raspitat ću se, evo prolazi, pitat ću nekako prolazi. Ne znam, osim engleskog, ove strane jezike, dajte, molim vas, pomozite. Autobus za Dervencu, Trna, ispred Lenerove kuće, Koji zna da pliva. Da.